kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kada kinang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng ni Claring, nga napolo man iti doktor. Hindayon irukin nga ibasa papagayam. Kung nanad to ay, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tawagan na ti lalaki nga amok ako nana. Claring, doktor? Ape ka di doktor? Kahit nung inawagan ka na kahit nasaw na damasapol ko keng ka umasdeg ka. Ita ka din doktor? Ay, haan. Intun bigat pailaan. Wano saan ganito maminsan nga tawin? Itan gabat ang harot, itan nawagang kakadita, kadumaikan, umabit lang nga ron, doktor. Manong nimi adan talong bulan nga gyana kakas katulong da doktor. Saan nga doktora di asawa na manong nimi kabota businesswoman. Kinapudno na iti talo nga bulan nga kaada ko nakaskatulong damanong namnamin talo palaeng nga nakitak ka nakasaritak niya Madam Elsie. Iti na minsan nga nagawid manong nemi so pala panakakita na kanyak si kagayam ti katulong kabarbarong katulong. Natagal mo? Claring ma'am. Claring. Nasingpit kamit lang. Uwan ma'am. Parabor kamit lang. Depende ma'am. Maanusam ka dimit lang ni doktor nga bus mo. Amom. Ananusak latan ma'am. Sige, anusam. Nagkaroon na kat talaga nga busy aki di business ko. May sala nga rabi, ti kadak manitan. Kada mong ka din no anyat mapasama kinila ito nga rabi, kada kami kini doktor. Ay. Kamuklat na ma'am. Kada boyfriend mo on. Awan pa ma'am. Apeng harot amom. Kamuklatan na ma'am. Di mo pa napadpadasan. Tian niya ma'am. Tinakipag-sex. May boyfriend ko ma'am. Kunwari nga ta boyfriend ko. Diyak kayat. Sa akong dula itag ti kinabirhen ko ma'am. Malpas nun ti kasar. Kasi at no basta. O sige. Saan ka karot mga kadisturbo Basta ito no, matrabaho mo, di ka tinaskin nga trabaho ti kusina, yung ganito matin maturog, kahit noon yaman ti madmadlaw mo kini doktor, kada kami kini doktor, nga asawa ka, hanggang latan nga dumdumlaw, basta maturog kan tulatanuan, uwen madam. Kasla, idimanen, kasjamanen sa una manong nemi ti may kadua nga panagbakasyon na, kenti may katlo. Awang magkadi tinarigat nga trabaho panong nemi naman pa all around. Medyo nalawat ti balayda, nga nalawa nga dalusak, kan kastama ti aglawlaw at tapay hardinda, ngayon gonam-gonam ni Madam Elsie, nga saan ko baybayan, di kiti masetas na. Kan kastama ti manong nemi, ipanagluto, hambot nga strikto, di doktor itiluto, tamagustuhan na tilutok, ti panaglaba, o mat problema, magustuhan kini ni doktor manong nemi iti panang labaken panang plansak ti uniforme na kas doktor. Medyo lang manong nemi. Medyo matiktikawak no kasta nga pagunyan nak ni doktor. Sakmut ngamit. Nalayanak agsaludsod. No apeng agsaludsudak pailag. Kasla itay. O may kaman kunana. Itaka din doktor. Ay sambal. Ito libiat lang. Ito ba misabi? Tada ka di ibagam, doktor. Ay, abang ka kumabay nga rodayan, ni masapul ko, Claring, oh my God! Ay, yun, doktor.
Anya kan di doktor, ti masapol di doktor. Tugaw ka. No ti doktor, halangan ba't ganito'y lupok? No ti kanawan ngayon ti tugawon, no ti kanigid. Doktor, anyat kayat mo pagtugawanin na. Basta nagtugaw ka. Oo, doktor. Dito latan, doktor. Doktor, sikat at masapol na mo no siya. Adang lang ko masalod-sulog, doktor. Abay, duman, doktor. Kita endang ipangato ipababa. Abi, doktor, no ka. Kita aglag, no napindas pa ng isuot mo tayo no pormem. No, ako pakita. Kasi bilhin niyo, doktor. Naging gatitingad, doktor, di mabukbuk kalak. Kaya dati, naging gana iti babaeng ditumin ko, doktor, ito no porme. Doktor? Masapol mo, doktor. Ano't masapol tikas kanya? Nga hagmay-mesa, doktor? Tagmay-mesa ka di? Apay hamoy ramang nga tao tabagim? Nga awan asawa yun ti denayo, doktor? Han? Tanuan niya man dati panunot mo, jak masapol. Tamo yun ka naman, doktor, dati panunot ko. Ano namin ti, ibagayo, anyat masapol, tikas kada kayo. Among ka di bagbagada nga kwa. Agkuti-kutin ti bulbulong. Hay, amok data, doktor. Dilugar me. Nukas nga malpasan ti panagtrabaho di construction worker. Kunadagat, agkuti-kuti ti bulbulongan ka do. Kunada, doktor. Kadanya tinarami, arami nanda. May sa adamat, may sa mapanggumatang ti inuman da na, doktor. Sa gana daw ti pulutan da. Kaya kinom damaten. Pagin inanaan dan, doktor. Kaya siya, masapul ko nga ta. Sana, doktor. Ibalbalakad jo ka na kita tao nga matit uminom ti arak. Daya uminom ti daya, doktor, uminom ti arak. Di mo pa nakita nga minumak. Mahampay, doktor. Ngayon kahit mo ka di makita. Nga uminom ka ti arak, doktor? Haan, nga arak. Arak ti magsasalitaan daan ka di? Baka di, kahit mo kat uminom ti danom, uminom ti sabidong. Kahit mo ka di uminom ti arak, doktor? Tada ka di pa inom mo? Kini naggumara ka, doktor. Basta ito dyo ka nagtigatan ko. Kamang nga rin paborito kang nga arak. Tsaka mo, doktor. Ay, tapno makaadayo taman layangan, tapno saan ta nga mabaybayag. Pero ti kwarta. Yung kagumatang, sa lunsod namin ta along the highway, kalpasan na ito pagrawaran nito. At the convenience store sa Jai. Ya, damagam. Gusto din naman kahit mapagdamagan. Inututihan di kita dati mainom nga brandy. Kung naman, brandy. Oresan ko nga sa lutso rin, sir. Doktor. Abay. Amo ka ti brandy, mabasak mat. Manggibaga ka mga ti arak nga brandy. Pundador. O sige, pundador talayam, ha? Masapol nga sa nga natay lokal, hanga natay panaganamon. Dahil hadda nga tultuladin, doktor, dati original, orig, Kumatang to pa ti ice cube, doktor. Hay, nagaga-ice. Nusakti mo nung ti brandy. Kung gaya mo, doktor, adanangin ko kasta nga drama. JB da nga lalaki, no minom brandy, hanga usar ti ice, tapno maramanan ako nung gusto di arak. Katuan. Kumatang nga balik ti arak, lao kampay lang. Anakot serve na nga arak. Ewan na yun, doktor. Hanapin nga rin, doktor. No, anya ti namnamayam nga magustuwak na pulutan. Iso ti katangin. Kaya di saganam. Nalawag ka di klaring. Nalawag, doktor. Alag ko di ka nga roden. Kaya di tayo pala nga mawawak mo minom ti arak. Ita mo pa, doktor. Hangka nagsalutsud pa, no apin nga kahit ko tuminom. Anya nga min ti rason ken kapuna nga uminom ti may isang lalaki ti arak.
Kanda siya nga doktor, pagpaginanaan. Ken pangpaimas ko ti panangan. Anapay? Pangpaimas ka no ti romansa. Ngam ka sa doktor, kat awamat ni ma'am. Anapay? Kano at kano problema ti lalaki aginom. Abi doktor at problema apat ti panagkunamawan. Ay, anat amom nga problema. Alaman, patangaman, numapatangam. Ingatok times 2 ti sweldom kada ito nga bulan. Ay, ba doktor? Peso? Numapatangam ti problema. Ala doktor, ibag tumandamdama. Tapanunutak pa Inakpagarot gumatang ti inumem nga arak. Ken doktor, mabaling ka dito makainom to. Uminom kami. Doktor, saan nga naganas ti uminom na awang kaduam? Kahit mo to tuminom? Doktor, mga anak tulatan, nagpulutan tulatan. Bumalas ka ba da? Sige, ako di ka rin. Doktor. Manong nemi ididamo kit saan ko masakayan ni doktor nga amok. Ngayon mo idibungay bayag, amok mo tin sumabay nga magkasaokin ko na. Manong. Nagpolisopiya, kita polisopoak mo ta. Tanong, saan ko nga sabayan, saan ko nga salaan, awan. Hanggang mga kadwa, mga ano sa anak ngagpaon. Iso nga ni Miling, manong nemi nga kalugarak, i-recommendar na kini doktor nga siya ti sumukat iti kataltalaw nga katulong da. Inyo nam unay na kanyak, tapno agpaot ka kunana, salaam ni doktor. Saan nga gapo hang nga dati so agsala ka di sangwanan na no anyat titukar nga kayat na isalam isot sa laim ko na ganda stamot atin naramid ko manong so nagpaot ako ni tinam ay talo nga bulan kadakkel di pamatik manong agpaot ak lagad di ta saan mo nga narigat trabaho ken masapol nga adda sweldo agtrabaho ak tapno matulungak diri kakapsat ko manong talo kam ngamin nga kakapsat ket siyak tinauna naggraduarak lang di high school ngam saan ako nga nagtuloy nga nagbasa ka pata marikrikat kam lang kahit kumad nga tulungan da tatang kininanang tapa extra lang tatang saan manin sumruti angkit na manong kahit kumad nga tulungan da kiti kadwa kamsat ko nagpaspasa ti high school to ore high school met lang ti may iturpos da mas asya na kininanang nagsapsapol no kasta nagsakit ni tatang iso nga imayek nagtrabaho tapno di kasakat aday pawid ko tapno saan uwan nga marikrikata nga problema ni nanang ngayon da di salud-suli tayo ni doktor manong nemi times 2 ka no, ti pangangatuan na sweldo ka ito nga bulan no, mapatangak no, anyat problema na. Apeng uminom. Ano ti mostly nga problema di kiti diya? Kasken ko na. Anak? Awang pa anak da. Mano ka din tawan ni doktor? Ubing pa, awang pa 40 na. No Jack Mariro, 32, 30, aging nga na 35. Kastamat ka ni Madam Elsie. 35 ka naman taonan ngayon. Ubing tilangan na ta na sexy. Businesswoman nga ro. Katsyak mo na taon ko. 18, 19, running to 19. No 35 isuna. Sa 8, 19 na. 35, 19. Rumor nga tat wedding. Sumali pati pang panunote ko. Nalisto ka nakadano nito convenience store manong nemi. Lagos ko na paning kidiyan di kiti arak. Dati pagkat din kadaklan manong nemi nga nakadisplay tinalak. Dati duwa nga ay half galon. Sak na pa nagala manong nemi tiyan di kiti mabaling nga chicherias abo datoy mani. Baga mo gustuhan ni Dr. Timani. Mani, apo dati na crunchy nga mani. Napanagkaragi di frozen goods. At napinas dito nga lutuan nga pulutan. Awan samay. At napay dried goods.
Kahit na nga tadaing, adotoy, pusit, dried pusit. Nagimas na bang ina. Baka magustuhan ni sir, ni doktor, di bang ina. Iti sumang peta kon manong nemi, dagusak nga napanang isagana iti baso. Doa nga baso manong nemi, sa anak ng alalat danum, tadi nga hangag dandonom, dito nga, tadi matngarod agayos. Sa ko indasar nga imuna manong nemi, dito mani. Doktor, ay, adakan doktor, adakan, klaring. Doktor mo, apay magkikitot kayo. Naunang kami ti pampanunutan nyo, doktor. Ano talaga problema yun, Doktor? Dito mani, ti mo na pala pulutan mo. Ilutok pa lang ta mesa. Ano na dyan? Nga ilutok. Doktor, patangam. Patangak. Angutin nyo na ti imak, doktor, tatno mapatangan nyo. At angot na, doktor. Nabangi. Naimas. Ni Dr. Ngut. Apay nung nabangi na imas? Kawan. Iso ti ipritong, Taya crunchy. Okay? Taya kahit na kulbet, Uwin, doktor. Paboritok deta. Pahalag nga pusit. Nabatagam, doktor. Ilala ang ganti angot mo. Una, magusto ti kasta nga angot. Ni doktor, api kasta duka ti angot ni ma'am. Ha? Nasaan na nga bugwan? Doko kasi ka, klaring Manong name siya pahin din ng ilukat. Ng lukat iti pundador. Sa ko tinaugan ti baso na. Single shot pa lang. Hasta, hadikat na idubol mo sigod. Hadi kakasit ka na bukog ko adalim tataog mo. Sige, taoga mo ta baso. Ha? Doktor, kung anak lang na dyan, sana ko minom. Mapiritok pa yung pusit, palaga pusit no minumak. Minsan lang. Siyak man timang taog, iti baso. Ha? Alam, doktor, saan ako inom? Aman, si kaman lang ko na kanya kita, nga saan ka naragsak ng may mesa ko minom. O data, kas makikita, agpadpada ti sukat. O, igalamon. O, iawat ko yun ka. Sige, doktor. O, di kag, thank you. Thank you, doktor. Cheers! Nagbara, doktor. Wow. Kaya nga dahita. Di mo ka di amo nga aming nagdadamo. Unang damo kit marigatan ka. Doktor, sa bali man, tadati panunod na. Ano tadati panunod ko? Ano amin ti ko na nga basta ka dadamo kit marigatan, narigat. Katuan. Amin nga agdamo, no natin irubwat mo ti trabaho, diyan una na narikat. Ito no, bumibayag mayatain, ha? Siguro. So, ang harod no siya, api no siya. Noglabaak, sakbala marigatan no, mabanog ako, noon-una na, okay pa lang. Kaprituanin. Dati posit. Sige nga, doktor. Alalisto ma. Panangin ka, doktor. Masapong ko saan kong kasitan. Saan ba't nga nakulbet? Dati crispy. Manong nemi, di na kon panunuspusan ni doktor, ilimited kon din na prito nga pusit. Tuga ka, di na panawan, namitlo ako na ng siyat kung umakam ka. Nagtungpalak matmanong. Ne? Nakalaklakamot din ang sumurek. Nagpesugayan ti ko na ni doktor, no damo, narigat, nasaot, nabara, guyak ka. Ngayon ka po ta impidwakon, magmayat kayam.
Nagpulutan kami. Lala. Isaw-saw mo Nemi mas doon, isaw-saw mo. Isaw-saw? Isaw-saw mo. Nangikimasag ba sa doktor? Kahit kung hindi tuminom. Ang ka, dinaklumbaan. Maminduak, maminsang ka. Uno mamintaluak, maminsang ka. Kasi doktor, maminduak pa Santo siya, manen. O na, mapatangam ka din noon at problema. Amo ka, doktor. Lagi-lagi ba, baka saan lang times 2, parang increase ko di sweldo. Problema ni Mrs. Kapatawang panahon na king ka, doktor. Gusto ka ni doktor? Naglaing ka, klaring. Nalaing ka. Ako siya saribit kita, doktor ko. Saan ka may bubusan ni pasyente? Nagingin at doktor Fik. Sa may spal ko dito pasyente. Nagdakil di bonus ko. Ano ti kwarta ki di bangko? Ore man ti asawa, businesswoman. Nagpindas ti negosyo na. Napatagmat ti profesyon ko, kas doktor. Napatagmat iti business, unang negosyo ti asawa. Yung ti kahit ko kumagit. Adado nga amang ti oras na kanyak, ganun ti trabaho na. Is kanyak, agawidak, ti minalem, malaksin no, ada overtime ko. Ada emergency nga operasyon. Ipayag ti asawa kiti 6 to 8 hours a day. Kastang umat ti payo na kanya. Ngim sa dinutayan na. Ang bali ang doktor, tanong kakaiso ng agawid ni ma'am. Wala, agpat-pat ng kami doktor, saan ka nagpakaturo? Ngayon maminsan lang ti makabulan. Ti kahit ko kuma. Kanayon nga dati sitong ko. Nga adaraw ko pek. Adamat mangarakop kanya. Makapaginarakop, makapaginangkik kami. Akang kanayon kami nga may tayok-tayok. May tayok-tayok tiragsak. Wow! May tayok-tayok tiragsak, doktor. Taogam na kiti baso ta. Uminon ta nga doha. Agbartek ta nga doha. Doktor, alan taogam na kiti baso ta. Dito pa lang ang punuan. Tanong maibos na tuya sa mapunungaw sagbay sa atabaso di austunton. Kinunakmat manong nemi ta ng bartek ang matin. Pinunok ko nam. Hinot mi nga naibos. Haging gawa nung nemi nga ar-arakupen nakbatin ni doktor. Doktor. Klaring. Doktor. Solbaran ti problema, Klaring. Doktor. Kahit ko nga makita ti pakabuklam. Kahit kung ikatem ti inupormem. Kahit kung makita ti puon ti barokong mo. Puon nakadilang, doktor. Kahit ko amin nga makita ti amin-amin mo. Sige, katemon. Uksobe mo. Pinuksob ko nga rod manong nemi ti inuporme kitilayangan braken pantik tinabati. Klaring. Doktor. Napinpintas ka hangin ti asawak. Doktor. Kinunak ba nung nemi di arusubsiban nagmenten. Inamalan na nagitibibig ko manong nemi sa naninotnot aninanam nagitilips ko.
Manong nimi balbalsak mentendet ang agek no pesang ko pa'y napadpadasan itala nga mapadasak dim kaslaam mo kabalsen no anyaman ti aramidan ni doktor. Tilaing na nga nangikat tilak ti brak manong nimi kat kasta unay ti panang karkaramkam na karagidi birhen nga mansanas iti barokong ko. Doktor, 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 doktor. Wan manong nemi gapu iti arak. Gapu ti panakabartek mi iti arak. Ita mabarbartek mit. Mabarbartek pa ni doktor manong nemi iti kanupintas. Ken kinalasbang kinapusaksak ko. Dahil baga na ka napuspusaksak kano napinpintas kano nga iti asawa na. Mabaling kumat nga nugutan manong simple a kinapintas. Napintas ti pamagik. Kimurte ko kakula manon nemi, nalinis ti kotis ko, nabangloak manong. Oren sana kagdigos na bangloak, ken kayat nansat ya, dabasit bang ik manong nemi. Sinakruinak ni doktor sa nakaimpaid da ni ti kama, inikat namuten nga yung pinsan ti arwaten na manong. Inikat nan ti baba ti pantik manong nemi sa simagpat ket ni sa bali maten tumra na manong mangmangan man ti mani. Oh doktor. 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 Manik da ito doktor. Saan nga dati ginatang ko nga impaipulutan kang ka mani da ito doktor kasi nga may kat mani. Sa alay nga manimanong gabota ikur-kurikur na ti dila na iti ruangan ti kuweba kaslakayat nang usaren ti dila na tapno malsok na reta nga ruangan ngim nalagda ti ruangan ti kuweba kunak ta ti kuweba ket talaga natangken nga bato huwan manong ket no bato met atiri daw nasa nakabailan ti dila na manon naming buraken wano lusoken wano baritaan masapol nga takkel ka nalagda barreta ti panang panggusod na tapno ni kastag at manukatan na ita akweba ngim na panamatin sinapsep manong nemi sinapsepan ko na nga wari ko na ingato ti patong ko ngawang sur ti panang sapsep doktor 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 yung pangato na ti ulo na manong nemikit na yan tamanen dagiti bibig na karikit duaman sanas iti barokong ko at kastawa na manen manong nemi ti panang karamkam na nang runa karikit tanggen nga paset nakit ko na doktor 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 aging ka manong nemi ngayon sagana nan takunana agsagana kan ko na dahito yan ti dakkel nga barreta kapang gusod ko iti ruangan ti kuweba ket kasta nga ron tinaramid na manong aray ko doktor ja kayam dahi tanarigat no damdamo kasli ti arak narigat a sumbrek kita mayatin no sumbrek lakit di anusam doktor 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 ni doktor manong nemi di doktor nan ti amin ko nagsakit ang ima idi pong may bayag manong nemi idi gusod nan manong nemi ti barreta na ko nam saan na medyo ikwair nga isagad manong nemi nagmayat doktor 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 oh doktor 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 oh doktor 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 manong nemi na itin tinangrugyan ti doktor manipod mo ti din manong nemi basta ibaga ni doktor klaring doktor amomlatan teramidem doktor uwain manong nemi amoklatan no anya di kita isaganak
takalpasan to ay tagat day tamanin. Doktor tuwanin mano. Manipod idin manon nemi kaslasaanin nga babaonen ti pangyarigan ni doktor kanya. Tano sumangpet manon nemi manipod iti ospital sa batek aginarakop kami santo hagsahaglanang digiti lips mi. Doktor. Kumusta ka nagmalmalin? Okay lang, Dok. Katsa ka, Doktor? Kumusta trabaho? Awag ka di madla na kita makulit nga pasyente o na nagbantay ti pasyente. Awan ti problema. Awanin ti problema. Tanwad naman sumkin ang problema. At dakamit nga mangagas kanya. Sala nga siyak ti doktor. Doktor tanga dua. Siyak ti doktor mo. Si kamat ti doktor ko. Diba? Doktor. Kaya no sumangpet manong nemi ti asawa ni doktor. Pas daawa na kasaan damatan nga naringgor. Sana kas idi manong nemi nga kas taunay iti ringgor da. Idi salud-sudak kini doktor no ape nga sandang nga naringgor. Inanawak ti asawa. Tadya kayat nga mangig na. Uno mangig mo. Abay no mangig ko kuma? Siyempre. Umapal ka. Topi ko maumapalak at may sala nga rabi. Idin to ta sikakin siyak. Manu nga rabi. Titalo pulong aldaw. May sala nga rabi kan kuana. Idin to ta siyak. Kukwak ti amin nga rabi. Adapay aldaw no ka doktor. Aging ka nagsikukak manong nemi. Kaday tanti remuswa a problema. Doktor, ano taramidek? May saka, doktor. Ha? Doktor, tsak kayat. Ano di mo kayat? May saka nga, doktor. Kahit mo sawan. Doktor na. Alam ko, sa dinurot pa pa nam, saan nga doktor? Paltera. Nasa ka doktor? Ngayon saan kamit nga doktor ka nagiti ko aganak? Ang kamit nga umay ni surgeon doktor kamit. Ta dinoktor na. Kanya taramidan ta doktor. Numamuan ti asawa ngay. Numamuan na. No kayad na tisina. Kayad ko pa eh. Diyan ka sa pulan tikas kang kuha ng asawa. Kayad yung asawa, doktor? Kayad yung nakaskin ka nga doktor? Kayad madan ti asawa kas kanyak laing nga katulong. Sa mula laingan ti personalidad mo. Ating mo pa iti businesswoman nga asawa. Apay, doktor. Gabot adda ka. Adda ka kang kanayon. Iti kasapulan ka. Ngayon ti asawak no kasapulak awan ni suna. Isang awan ti kapat ganyak no saan nga si kaklaring. Gabot si ka ti doktor ko. Siyakmet ti doktor mo. Ini maamuan ni Madam Elsie manong name iti kasasaad ko na nalpak titong pahit rupak nagalabat pak. Urela namin pak. Madam, ambisyosa. Napasigog kay ti asawak tapnuan niya. Tapno maagaw mo iso na kanya. Ay anati buenas mo. Tapat siya magaling nga kayat ti asawa ka doktor, tikas kang muchacha, ngimiti siya ka na pintas, kang businesswoman. Ma'am, salud-sudan niyo kini doktor. Nasinot kayat na kanata. Haniya! Talagang ambisyos. Saan ako nang matong pa?
Tapadasin pa nga tungpayan nak. Ada doon nga tong patipaat ko kayong ka. Aha? Talaga nga taksit ka kita. Tinaktungtong payan ng kunak. Ibatam na kita imat. Di batak. Sa katungpaan ng pumpyangan. Agay! Hayop ka. Isaklang ka. Di sige. Di saklan nak. Damat ti asawam. Nga mang suportar kanya. Talo ka ti balay ko. Ang mabaling nga sikat mang patalo kanya. No ni doktor ti bagang talawag dalawak. Bagakit din na sikat pagtalawan nito no sumang persona. Kinunak manong nimi kat timalikod akong kang kuwana. Kinamakam nak nga pinungot. Tatay ko. Ngim ginambatak matibok na ko. Napadasan pinungot kayo. Sige. Gabuta. Tap numarigrag ti sukog mo. Ayop ka. Tsakay palubos. Tsakay palubos. Napangkutinumang manong nimitisal lang na ko naman. Nulaki ko makit na buongin titlog na. Ngam kabot tapatag nga babae manong namin tsaka mo. Nunat na tama ang titrumang ko. Tingataa, kasasakitan nga paset na. Dimteng ni doktor manong nami kat naamuan na tinapasamak. Sorry, doktor. Jakman nga kayat nga siya klikos-kospil na. Amahan ni palubos kong kabunak at naikat pa'y tiyanak ta. Maragrig pa'y tiyanak ta. Ngayon sa nga bari, doktor. Noon ni misis mo ti ada nga pilyem kada kami. Ako maraming ko. Itamit lang, irubot ko na kita rawatek. Kat pumanawa ko. Kinunak manong name kat simrek ako niti kwartok tapno agim pagi akon. Imimenak dinanon manong name ni doktor. Nakiktutak edi arakupen na manong. Klaring, sikat iba sabol ko. Doktor, sa mong irubwat di kita rawatin. Kaputa, ni Elsie ti mangirubrubatin terawatin na. Dalpasan sa saritaan mi. Jakon kayat. Kat di naman tayo may papil ti bagina. Among kadi, nga dahil ito yung tinuoray ti asawak nga mapasamak. Tapos nagdanada man tayo ni ti lalaki na. Anak yan mo, asawa doktor. Hindi pa lang kat atapak nga sa bayang lalaki ti asawak. So, ang inanugod na. Patas talaing ko na. Ada lalaki na, ada man babaik. Sumarununton ti panakaanal ti kalay sami. Tapno may kasar ka. Tapno saan nga agbaling ng bastarda wano bastardo ti anak ta. Doktor, doktor, doktor. O karing, ay ka man nagtidinteng kay di biyak ko. Nga nakaitid kanyak ti anak. Iti adu nga anak. Mano ka diti kayat mo nga anak, doktor. Ore mampesa nga pulo na kabela. Uwan, doktor, doktor, doktor. Di ka na yun tang doktor, doktor. Tablo makaramin tatiado. Nga bunga di doktor, doktor, doktor. Kahit napasamak nga rood manong nemi ti panakaanal ti kalay sa da doktor. Kastamaten kini Ma'am Elsie. Kaya di amok manong nemi ni doktor kada ginaganak-kanyakin kakapsat ko. Tang, nang, ni doktor, ti amok, ngam agbalinton nga manugang yo. Anya, kaya't mga sawan, di man adda asawan ay ni doktor. Nagsinadan tang, gabuta siya ti kayat na, kas magkita yo, dakilan ti tiyang ko, dakilan ti apo ko yo kanyak, nga anak mi gini doktor. Tas nangagpeso datang, akong pagtanagan yo. Dungdungwek ti anak yo. Nakasumati parang dungdungo na kanya. Jesus, kaslasang ka malang mamati, doktor. Nga maikarakari, tikas ke deklarigi, tikas ke ka nga, doktor. Deklarigi, tikas sa pulak. Kadin sagod ni Apo Diyos nga para kaniyak, tatang. Kapot ay sugayim ti rompeng nga asawa. Kapot amin nga panawon na. Kadi papay na kaniyak.
nga iso ti sapsapulik ko ma, iti asawak. Sa mesa, dinak may payan ti asawak ti anak. Kaya dita, adan anak kunto no, may pasngahinan ti apo ko yo. Ay na, nakagasgasat ti anak mi. Kaya agyaman kami doktor. Tas halay nga ni Klaring iti may iranod iti panangasawam ken panangipatig mo ken kuhana. Da kami pa nga naganak. Agraman di iti kakabsat na. Uwan tatang. Awang pagdanagan nyo. Tanon niya man ti problema yo. Adda nga doktor. Manugang yo. Ken, no problema di iti kakabsat ti asawak. Da kami to di makamo. Amang pabasa ka dakwada. Ken pagbasaig tupay dito anak yo nga agbalinan nga asawak. Kasta nga rod tinapasamak ba nung naimi adu di kiti saan nga mamati nga ni Klaring, siya sinulang ni Klaring, nga nagbali na kas sa may sa katulong ti may nga doktor. Itan, asawan ti doktor. Nakamagturpusak met manong naimi, kad nagbali nakbat nga nurse, nga siyak met at panaka-nurse ti doktor nga asawa, ken siyak amin manong. Kasapulan nak, siyak ti masapul na iti klinika, unot pinangon min nga hospital, masapul nak pa dito balay, ken di kiti talungan nak mi, masapul dakmet, ken masapul met ti amada. Dagi dito nga kamsat ko, manon na mi nakapagturpos damet kadadandan ti napindas ka trabaho, adamat ten bukod da nga pamilya, nga saggay sa damet iti anak. Dagi dito nga kamsat ko. Di inaudi nga buradak, muna inaudi nga isungar ti buradak ta inaudi nga ron. Isudat makidenden naman ron na mi kadatatang kinananang apibindas alimawa mo ten di family house mo. Kawanin ti sa pulik pa manong nemi ni Klaring, agagangila idi, ita may isa nga nurse, nga daan ti asawa nga doktor, ken talungo nga anak. Agamanak, manong nemi ti anus mo, nga naging basa dito pagkasalita, ngayon nakman imburay, kada nga programa, idi kalman lahing, kaya sabi ko matad namat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada giti patak nga nagdingag, kinagbuya, more power to your program, anong it, God bless. Tuwing hardagyaman nga pagaya mo, Klaring.